Biasa inflasi ring bulan November miwa Desember kali tali kali dase ketar ke kantun akide. Bank Sentral talernar kayang. Inflasi Bali warse kali tali kali dase durung dengan tos target. Sios punika Bali deflasi selami 4 bulan ngawit Juli rau Oktober lintang. Punika kedadosang dasar inflasi ring Bali ketar ke kantun akide ring kali bulan penguntat warse puniki. Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Trisna Nugroho nguningayang sajroning pangupaya ngwantu petani sangkane wenten penedunan arge ring tingkat produsen paketanipun nyokong program pasar gotong royong sani kemedalang Pemda Provinsi Bali. BI taler nyokong UMKM miwah petani mangda ngawigunayang digitalisasi pemasaran sani sampun wenten ring Bali. Antuk wentenan deflasi selami 4 bulan pungkuran puniki yening wilangan selami dase bulan pungkuran Bali deflasi kaping 6. Dawag Oktober lintang Bali deflasi kantos 0,44% MTM. Parindikan inucap nganutin pencatatan BPS wenten penedunan arge ring kalih kota ring Denpasar miwah Singaraja. Nganutin tahunan inflasi Bali ageng nyane 0,6 kali persen YOY leuwih akidik sayang ring inflasi nasional sane ageng ipun siki, petang dase 4 YOY. Ring periode puniki penedunan arge pinih ageng wenten ring soroh barang inflasi inti miwah soroh barang sane kaatur pemerintah. Indik soroh barang bergejolak wenten panincapan arge. Penedunan tekanan inflasi puniki utamanipun ring canang sari, emas perhiasan miwah sepra. Satios punike panincapan arge mekanten ring komoditas pedas merah, minyak goreng, sawi putih, miwah sawi hijau. Panincapan harga pedas merah sangkaning nenten beciknyane mupu ring masane puniki, utamanipun sangkaning ketah sabah ageng. Satias punike mupu pedas merah ring Provinsi Bali taler durung puncak, sane ketar ke rauh ring bulan Desember. Indik panincapan harga minyak goreng sangkaning nincapnyane harga CPO. Swardika Bisnis Bali nguningayang.